Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kenang baki samla pule ki balapas ya ke matreng, kinla shusho ban penjana ya ke jing pule jungki, da ka ba pendang kamlang ru ya ke internet, ha ka bawa jing tip shusho aki babon ki benta jong ke jing pule jungki. Man laos nam, la sam eru ya ki core computer tablet, ya ki kena aki bapule kelas 12. Hadin balawan kini ke sorkar thamai mentapan, ke sorkar ikhle lama hapo ke kenhon, jong ke Meghalaya Democratic Alliance, kelasong perkhat biang halor kini ke rukomsa mi ki tablet seki kena, ke balarai ba ya kini ki tablet lada sam seki kena pule onda kila pule kelas 12, kin omyo ban penongkam, kin yo ban penongkam stang khendiat por. Kumta kani ke sorkar ke pamenta kelarai ban nang ni Syekhman on sam no ya kini ki tablet, nado ki kena ki bapule kelas 11, kenang bakin yo ban penukam nado pasdang ke jing pule jongki. Da ke batan sat lang ru hagini ki tablet, ya ki syllabus katkum ke jing pule jongki. Jadi ki tablet ngi jo ai nat Islam ki badep syaki kena ki ba pule ya ka kelas 12. Di nakliang jungi manta di bengi pej ngi besar ngi ola kini ki tablet ki ba ngi ai nam taki kena pule ke jungi kin mentoy ni kena mentoy. Di kelas 12 lagi yo kemut ke dia pendan kam sang kemba kat tu kene banai tinggi so ba kat jingarap ke jingi kalong i ke bakalong lene wat lada kai rap subun ba i kena puli ke jingi di mantausnya bude ngila syong ngila perkhat ba ngila rai ba ngin ai ya ki kena kelas 11 ke bamut ki kena ki bude biak matrik mantausnya kelas 11 kini ini ke yang di tablet ke bagi yang ke digital learning aid ke bagi nai ki kena puli ke jongi bercong kelas 11 kenapa kanong ke jengirap nam ke jongki haka puli dang di ke jongki mar bahang turu ngin se insert lang ya ki babon ki syllabus ki bai hap tum ke jeng puli ke jongki di ya ke banta ke proses kelaya cermat bat ngin khot diru da ka tanda keba kin ngin ai ngin awak iki form kiba yahap kat kum kan jekwa ka jungi bat baka quality kiba ki ai de belong ke babha ke banirap ke banlong mentoy nam tiki khana ka jungi pingi kwa ban long kloy kat bala dai pisui ka kam sokari mo kaya ka proses kaya ken umri bangi ong mata kan la ong ni fiwa mariami result matik kan aino anrei in persang ban le kan bla ban pen kloy di ngi keren ba hadin ba kan mi ka result matik in pe kloy ka kam ka jungi dan ba ka jumpa tu mata ka jungi ka exact number jungi students ni namla ban batai anrei last year ka bangi an de ka school ko poi kamba arsan hajar ngut jadi kawan-kawan sag additional kembak tu gani hajar digin bu kum tagen wala lagi pada jikan keba pura banta dia hapu alai pojar yang target ban penyo di tablet di kina puri jungi basah ka kelas 11 na po ka department kila aibor apa ki deputy commissioner ki bakil submit ya ki karteng nang baki school bagi kolek nak industri ke jongki ke saai sangi de biasa lor ka submission ke jongki ni sa workout kadok ki tablet bagi isu